Set deh nyamuk kayak usam. Ini nyari batang kering dulu buat nabun ntar malam. Wah lah, ngapa ini ya? Gue ya keliangan aja ya. Mana perut kagak enak banget lagi dah. Pilok apa pakai bunting ini? Bang Paki. Apa sih? Gue lagi kerja. Mana sih dah? Bang Paki. Iya. Lah. Ngapain lu pakai tidur di sini? Oh nih bang, apa tahu dah pala puyeng banget dah. Gantiin dulu apa ini bang? Bentar nih bang, saya rebahan. Ilah segala inilah gue suruh gantiin. Yaudah sana lu istirahat dulu deh. Ilah segala nyapu gue juga yang ngurusin. Mending gue nyari batang kering. Ngono belakang. Ini memang Romana gue bunting ini. Apa gue cek dulu kali ya, biar yakin. Bang Paki. Ini sekarang nyari kayu kering susahnya. Ntar lama-lama 2020 nabun pakai baja ringan udah, nggak pakai kayu-kayuan lagi. Beliin anuan kayak itu, tes pack ini, pengen buat periksa dulu. Bang. Iya ntar gue beliin. Beliin ya bang ya, tes pack ya bang. Dia minta beliin gituan buat apaan ya? Gue usah beli, kan gue ada. Bang Paki. Ya Allah. Mana bang? Lagi lu ngapain sih nyari gituan? Ya Allah, dikata mau ngecek kehamilan. Ngecek kehamilan. Lah, gue punya ini. Buset dah, tes pen ini mah.